Katukad ti Basol. Tinapalabas. Damdamagan ni Dagimay ken ni Dinggas. Nuapay adimakkel ni Boy asubag ken bulakbol. Idinto tasan damata nagliway anang bagbaga ken kuana sipud ubing. Ngem insungbat ni Dinggas. Nga ituloy dalat ta nga iwanwan daytoy. Taddan tulat ta pagbaliwan na. Adamat nagayam ni Boy abalasang. Iso ni Joy. Sinarungkaran na. Ket inikkan naman ang daytoy iti kwarta. Saan nga awatan ti balasang ngem nagpilit ni Boy. Adamat nam amuna amay sapay abalasang. Iso ni Donna. Insurot na daytoy iti mansyon. Ket iti panagsarsarita da. Nadamag ni Boy no asino ti ina ni Donna. Itagagayem. Denggan nyo tituloy tinubela tayo anapaulwan. Katukad ti Basol. Ayan tinan. Tas si kalang matiag nanad iti balay apag nanadam. Diyak amot ayan na. Ngam ko na ni manang ko adito'y kanot ti ayan na. Taga dito'y tipod no nga ina. Kasta ka di? Kat sapay kumata makita. Tas singirak ti awanan bain nga ina. Anya? Wan. Ngamin, apay apinanawan na. Kat damanang ko tinang padakal kanya. Kaguram ti inam? Kagurak. Ngamin, bagi na laang tiyam muna ang panunutan. Sipod ubingak. Dinakpay sinarungkaran apulos. Kuna ni manang ko, hostes kano tina. Napintas kano a hostes. Iso ang nagustuhan day di papak. Iso kano iditi kapintasan da a hostes. Ken kaseksyan da amin. Iso nga inawagan da idi iti yellow butterfly. Napintas gayam ti inam. Iso aja kon mas daaw. Gaputan napintas ka, Donna. Ngam amom ka di? Agpada ta? Agpada ta? Kuna ni Ma'am Margarita, hostess ka no ti inak. No bay kasta, dakon tari gagaya na makita. Pagyamanak pa'y kiddi, taimpas ngay na. Isungay ta. At tuyak. Nakaradkad. Saan mo akagura tinam? Saan? No pinanawan nakman, nalabit nga damat siguro na unag arason na. Ngam siya. Talaga ang singirak tinak. Ngamin, dinak impatag. Saan ka kadi kontento? Anaiwanan ka? Kat mayat tibiyag mo ita? Kita, talagang aglang nga kaabak nang. Makontento ak tulangan. Inton masingir ko tinak. Linipat nak nga anak. Sige lang agmerienda kayo. Donna, belasang ko. Anya je nangagkotada nga imbagam. Yellow butterfly ni nanang mo. Wen, auntie. Apay, amamuyo ka din ni yellow butterfly? Saan? Ako tadtalang ngamen nga. Makangagak iti kasta nga nagan. Apay, anya ti us-usto nga nagan ni nanang mo. Margarita. Nagpintas mat gayam ti nagan na. Napintas ka no tinak. Ngam nakikalay sa kanu idi iti mayor. Ngamin, mukhang pera. Ngam diya ka mo no si bibiyag pa iti inak. Wano na tayon. Ako mabuelen nga natayan. Sa bagay, saan tayo nga amo Diyak ngamin malagipan tayo na ibaga idi kanyak ni manang ko. Anagan ti mayor.
Ay, ado tinagbalen nga mayor itoy. Nagsisenoblat da. Nupay kas na. Amok ama sa pulak matlay da. Ngamin, basit la da ito nga ili. Ay, ala, agmerienda kayo pay. Ta enak ko ni ako senanya. Enak agloto. Sige, ante. Kotsem da ito. Uy, Imbag man tagda kotsem. Kat kunam ababaunan kayo laang iti mansyon. nasaya kanyak ti amo mi. Ingkatangan nak iti kotse. Ket no daduma, aramatik ti kotse nga manmanihon ni tatang linggas. Talaga na saya at nukasta. Duan atawon kanyak dito a kotse. Ngam, napimpintas ti kotse. Kabarbaro pa. Wala. Ngam awan bibiyang ko. No napimpintas ti kotse. Tasyak. At dalagat aramatak. Ayusan. Sa bagay, saan mo't ngamin ang maibagay? Tamay sa kaababaunan ako nam. Sa kalpasan na, ang kotse ka iti nakapimpintas. Silang akitaan. Oy, dinak uyawan. Paamangan no adu ti kwartak ngam itisika. Agang angaw ka kadi. Kasano kumaamaadaan ka iti kwarta nga ado? Kat babaunan kayo laang. Sige man lagan. Wanya. Itulot ka ni balay mo? Saan? Agpasyar tapay. Sa dino ti kayat mapagpasyaran ta. Iti napariir adiso. O sige. Siya akong ti makam mo. No sa dino ti papananta. Apay, adi ka pa'y lamaturog. Astor. Ada ka pa'y la dito ay terasa. Anya ti pampanunutam. Di Don Juan, Isumanan ti pampanunutam. awanan ba inday di alaklakayan? Nagpabanglo ka dagiti tao. Ket dinadalak. Iso adida kon imbutos dagiti tao. Namin ano na timarayak kas mayor. Nga mabakang lata. Nalabi, ta saan na para kang kalay tabanag. Balsak ti awanan ba inalaklakayan? Total, lakayan. Iso na saysaya atin na mapukaw iti daytoy alubong. Hmm? Anyat katawam. Astor! Astor! Di ka agibot iti sao. Adi mo mat maaramid. Apay kit din ajak maaramid. Ano talaga kamatlaan? Idi ko mapay, nga inaramid mo dahita. Jak mabalin nga aramidin idi. Gaputa sigurado asyak ti mapabasol no matay da jalakay. Iso nagpalabasak iti gundaway. Kat maaramid mo ka di dahita ita? Mga lalak lang itinapinta sa gundaway. O sige, para makita, Astor. Kayat ko asika ti mga ramid iti dayta. Anya ti kayat mo asawan? Siyak, timang patay. Kanayon kayo nga kitkita iti farm. Iso na lakala nga ramidam dayta, Margarita. Saan na siyak ti patudunam? Manangdan ka iti mga ramid. Di mo kabaalan? No agkibaltang, amangan no siyak ti mapatay na. Iso adinak ibibiyang iti dayta abanag. Yamanak, tadi bagas ka dito'y balay ko. Boy, apo. Wana. Mapanak iji happy house. Iso adi magasak. Madimot tiriknak no labsan kayo latan, apong. Ay na. Naragsakak ta nakita ka manayin. Apo. Apay atong gasarungkaran kayo, kastati bagayo, apong. Anaragsak kayo no makita dak. Ulit-ulitan yung nga ibagbaga dayta, apong. Bueno, kabaw yu daytan. Ah. Sanak pa nga agkabaw. Apo. Kunak no agkabaw kayo, napong.
Saan pa'y? Kahit anya nga'y. Kumusta kan, apok? Mayat lata, apong. Anya ti pakakumikumam ita. Awan, apong. Agtrab-trabaho ak iji plantasyon. No daduma, sumursuro tak kinitatang dinggas. Nga agmulmula iti marijuana. Wan, apong. Ay na, apo. Pangaasim. Tadi Di ka... yun balik sa napong. Amuklatan ti bagayo. Ulit-ulitan nyo nga ibagbaga dayta. Saan laad na kayo ti mangulit-ulit iti dayta? Agraman datatang dinggas, kananang dagimay. Ay, wen nasayaat no ulit-ulitin mi nga ibaga. Tamno ka na yun ka mapalagipan. Ay, apong. Saan ko adadaalan ti bagik? Gapoy ti dayta. Apo, Angem. Kayat ko, apong. day. Tiagla ko iti bulong. Ngamin, dakkel ti makukwartak dita. Apo, Ngam kit di, naskan ti panaganad. Tanodyak aganad. Amangan no matayak adi na oras. ay na apo. Saan ka pa'y amatay, Umunaak pa'y amatay, ngam itisi ka. Ubing ka pa'y unay. Ay na, hagdanag ak iti kasta nga ibagbagam. Ay, Isungarot nga agan nadak, apong. wen gayam. Nangan ka kadeng. Idasaran ka. Nangana ko ni balay ni Donna, apong. Sino aduna? Gayem ko. Ay, kasta kaday. Nasayaan. Tadagay yamaw. Wen, apong. Apok, rapi iuna yan. Ang mga no makaturturog kan. Wen, ha? Makaturturog ka talaga, apong. Dito yakon balay mo maturog. Ha? Talaga? Apok? Wen, apong. Malang araw. Tay simpak ti pagturugam, apok. Ay na, had-hada na naragsakak no dito'y ka maturog. Apok! No kayat mo, apong. Diag kay datan. Ay na, ay nagmayatay. Dinggas, awan manan ni boy. Nalabit na pa ni Happy House. Wano saan? Ije balay ni Tata Mancio. Ha? Wan, dagimay. Numaminsan, dumagas ije balay ni Tata Mancio. Sa bagay, awan matkait diya ti parekot, Kat nataltal gud direk nak no iyate ayan na. Dinggas. Amok man no apa nga nagsannaay ka. Dagimay. Amkam nga amangan no maamuan ni amo nga ni buhay kat anak gayam ni ligaya. Sanak matkit ding agtanag. Ngamin, ninanag no lang ti makaam mo. Agpapanakan ni tataaman siyo. Takasano mat ngamen. Imbagam kanena na agno tagpaiso. Iso nga saan mat nga nakapagtapal ni na agno. Kat imbaga na mat kanena tataaman siyo. Kat gapoy ti dayta. Simaranta ni Tata Amancio. Iti na minsan, di magasak iti balay na. Nagyaman iti kastaunay kanyak, gaputain salakan ko kano idi ni Franco. Talaga nga maragsakan. Iso akin nasarita ka na imbag, asapay lakuma, tawan ti makaamu asabali iti dayta apalimad. Wan mat siguro, dinggas. Talaga nga ilimod da kanena na agno. Ta siyempre, biyag ni buhay tinakataya. Wan, dagimay. Kat sapay kumaata, kanayon mat nga bagbagaan ni tataman siyo ni buhay.
iti kasta kat agsiyang-siyang pat. Wan, talaga akasta ti aramiden na. Adto iti tiyaam dinggas. Agtyaa ka pa'y kabuyatan nga isagsaganak ti armos-armo niya. Masapa kita rumwar. Taado ti aramiden mi ije plantasyon. Ay, dinggas. Adda malagip ko. Amamom ka di gayam ni Boyong nga babae. Diyan nga'y agnagan iti duna nga impasyar na ito'y mansyon. Apay, Una na nga sapsapulan na kano ti inana. Ta singayran na. singiran na. Awan nga men, linipat na kano nga anak. Iso nga biro kan na kat singayran na. Kasta, Amom ka di ti naganja inana. Yellow butterfly. ha, Ni Margareta. aniya. Awan dinggas. Nagpintas na diya nga balasang. Diyak amo ano asino te, remo paan na. Takas lasaan mat nga karup-rupan ni Margareta. Kasta ka di. Awan, ngam, no agside biyo. Kasla karup-rupan na mat gayam. Ha, Diyak mauawatan. Ay, awan gayam, dinggas. Sa bali pa ite malagip ko. Malagip ko dali gaya. Si bibiyag da nga tapay. Diyaka mo, Dagimay. Mano natawan tinaglabas. Ngamawan pala damag ta. May papan kadakwada. Anya ti ibagam, Don Juan, ta pinaayabanak dito'y farmhouse. Margarita, nakaikadeng akon. Nga ikaten kan dito'y farm. Anya? Ado ti reklamo dagiti trabahador kan ka. Ken maysa, uray awan ka. Awan maksay iti farm. Nasayat lata ti panagtrabaho da. Anya? Pagyaman ang malaingan, tanabayag at tiyempo ang nagtrabaho ka ditoy. Katawan makunam ka niyak. Gaputain nga tok ti sweldom. Ngamita, ikatan kan. Tangay saan da ka akayat dagiti trabahador. Isuda ka di ti saan amangayat kanyag? Wenno sika mismo. Ibagak man lang ang tipudno, Margarita. Naamiris ko, asayang laang ti isusweldokan ka. Isu nga ikaten kan. Oh, kasano ko maamasayang? Kat agtrab-trabaho akmat. Saan na trabaho ti pasig ang mangungungat kadagiti trabahador. Nga uray awan matbasol da. Anya? Isu manipo dita. Ikaten kan dito'y farm. Total, adamit plantasyon yo. Ijay kan ngagtrabaho. Ngam, Mabalin mon ti pumanaw. ti awanan bain, Adon Juan. Inikatnak ijay farm. Saan nakanon akasapulan? Ha, saan amabalin? Taan niya ti kayat na asawan? Kukwa na ti farm aging gat-inggana? Jack itulok? No addaman agtagikwa iti farm.
Siyak dayjay. Gaputa sipod ubingak. Iti farm ti ayan ko. Ni Don Juan kit din ti agnomar? Ha, saan amabalin? Aglayunak ijay happy house. Ipakaamok daytoy kan ni Astor. Puisit dayjay at Don Juan? Ha, nasakit tinakam ko iti inaramid na. Ket, ano nga ro tiyaramidam ita? Saan amabalin? Isu nga aggunay kan. Saan amabalin at agikwaan na ti farm? Ket, anya tiyaramidam? Nasken amaagaw ko ti farm. Anya nga ro tiyaramidam? Astor, nalalaing ka maipapan iti dayta. Isu asikan ti makaammo. Mayor ita ni Don Juan. Anya ko matiyaramidam kontra kan Juana. Ibagak amay saad drug lord. Anya? No dinak pagsublian iti farm. Ibutaktak ko nga isukat maysa a sindikato. Hoy! Boy! Anya ti aramidam dito'y happy house? Nakauldag ka dita sofa. Impakada kini amo, ma'am. Nga ginanak pa biit. Tanasakit ti ulok. Anya? Inkakat agtrabahon. Nasakit nga rin ti ulok, ma'am. Awan sirbitikan kanam. Tasadot kamat. Apay, madam. Kwarta maya ti may gatgatang iti kanak. Kat kwarta amat ni amo. Kwarta maya ti kwarta na. Saan to pay? Anya? Bastos ka talaga, Anya. Panawan da kon dito eh. Iturog ko biit, madam. Saan amabalin? Ingkag trabaho. Tano saan? Pang-uran ka iti Florera. Anya? Sige. Padasam nga ramidan dayta, madam. Taibas-ibas kay Jerwar. Anya? Nagturad ka talaga. Bastos ka. Whew! Makarangrang kayo. Di ta kayo manlangan. Hoy! Bastos! Agsubli ka! Marangrangak iti dayja, madam Margarita. Apong agno. Inton kwan, tinutupak. Ay, sus apo. Saan nasaya at dayta? No jak pimanaw itay. Amangan no nabugbog kon. Ay, panawam laangad ngam tidang ram. Madaksan ka kande amo no kasta. Masurunak ngamin. Nasakit ti ulok. Kayat ko kumati agina na biit. Ngam di na kayat. Ti kayat na. Mapanaklatag trabaho. Ala, ingkaagi na iti bangir asiled. Ti pagturturugan ni Dinggas di ti kusina. Ala, ijay kan nga ginada. Hoy! Aday tamanan. Sinurot na ka ni Margarita. Saan nga ta ang makapagtepel ni Boy? Ket dangran na ni Margarita. Gagayem, di uliwaya na denggen, di tuloy tinobela tayo anapaulwan. Katukan, ti Basol. Nobela, ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika, June Rebutazo. Computer recording technician, Dante Martinez. May sapay, asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y ngestasyon. Katukad ti Basol! Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.